salgababai haste eba north hasteni Mizoramo tabuk drak mafia belaino bangruk bangiro tongka aburi Ukologo China hai hakotoni Yaak tongimano tabuk sumung asai tongka Mizoramni melbugo 90 lakh rangbardi heroin khobai khoroktham romjaka obohaikeno 24.5 lakh rangni heroin khobai khoroksa romjaka Assam Rifles rokbai obohai gobang Kephek manini Ukologo China hai hakotoni Yaak tongui Mano obohaino tabuk gobangma borokno Chinani rok wansuglaija Assam Rifles jawante amseni naimathang rok baksa khlai rutumung khlai tongo Kephek manidong Chinani bagai fiaba samong sitara tangai rok Kephek mani pania khlainai Mafia rok drug mafia rok choyawino pania khlai tongo Yaak tun khlai tongo Juda bemar manjagai hami maya Wngwi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikoljak tei duljak clinic tabuk nini ani jotoni ganawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagui mano najagui bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanyak grung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong Dr. Shaknaima Kari of clinico ketal jurani ketal machine rok bai shak najagui tongo tei test rokbo khlaijago romdi blood test ultrasonography ECG Holter EEG echocardiography digital x-ray pathology pharmacy PFT akoro haike asukta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 9362824100 Tikisa Kogdok number 8575827871